الجنة وأنا يسن ويسن ويسن ويبارك بسم الله الرحمن الرحيم عبد المؤمن عبد سجل عليه سربرك عبد ونعم الطائرة النبوية ويؤم الصحابة ولا تموالا وفي هداية وللذين يجون من الآيات حتى وأنشر المنفسة المغلون الصمون القانية نار بشر والمكام إلا والتعين الله تعالى قوة قوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله إذا نظمت على الحرم تنزه من ابن كنزة كل كلية وفيه وتوقف وزيدنا فرصي وما فوقنا قيلهم كما جون سنوات المنطقة نستمثل منه وقد أنت من السلسة والسماء وأكبر تذكر الله تعالى مثبتا للجاهلية وللكافر الآخرة والمسلم وللحج ومحمد المسلم محمدية هذا أمر تذكرة النار يا ممجد يا إمام قبلتين مرة يسوعنا يسوع إليك يا مقعد الله واختيار عبيدي لقد يسأل المعامي مرة يسوعنا يسوع إليك hasanati ya Rabbi odanajati Rabbil anbiya sonoma وقد صلى الله عليه وسلم على زرت أول وسلم وجل وسلم حتى اليوم قبل قليل من الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم وبارك وقال صلى الله عليه وسلم على الناس ولقى نزل المشيخة ونسلنا بعد الوسلم Ya, quá thì mới có thể bị nó bán ra cái gì? Chắc tí tôi đi. Về đi nó mới hiểu. Tem nó tem. Tem mà có để tôi phải làm ăn rồi mày đi ăn. Cái trống à. Mà cái chuyện nó có. Nó chơi đây bây giờ. Nó bố được chơi đây. Tá về. Mình nghe không? Ai mình nghe đây. Đây bố phải chụp nó mà đầy trên nó là bà đấy không có gì. Tao thu vào. Cái nào? Cái con nó dán đây. Cái nó dán đây. Nó mới phang cái nó dán đây. Apa yo? Berapa kalau dewe?
Dia demek kuara bangga dana janda mesti. Iya, dipikiri gemosa tapi dia iro dia na janda kalau dia masuk. Apa sa kira jalan? Ang ngocok ba. Dia nu bagala naka. Dia kali janda dulu dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama kana dia teman tolong malah. Kamu lebih enak panas. Masih kayak amungan dulunya betul. Enak panas. Kalau benena. Mau dah talau ini. Kan mau dah talau. Ini namanya mep. So tinggal ke foto mo. Dia apa mak kakaruka. Jangan kami mau tahu. Ya betul putih lah jalan. الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث لا إله إلا الله والله أكبر إن مع العسر يسرا مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الراحمين اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطيعه واسجد واقترب أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها
وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا والموريات قدحا والمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه بحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار هامية. الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في أمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماء. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها القافرون
الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. Sayasla naran satarhab wa imra'atuhu hammalat al-hatab fi jidha min masad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, 3 kali. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu Walillahil hamd. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarril ma khalaq ma khalaq wa min syarril ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin iza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Ya, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi Yuwaswisu yuwaswisu fi sudurin nas. minal jinn. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum Ya. Ula ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Ya, Ya, oke. Ya, oke. daripada Bani Bapak Guru kok. Kepada matang Al-Quran, maka
Oke. Rantai acara mulai dari Hakika dan pengamatan keseluruhan yang terkait saya belakang. Halo. Betul. Dekat. Dan memohon maaf tidak ada hal-hal yang tidak berkenan. Duduk dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, hari ini kita di rumah maestro musik. Acaranya hari ini sebentar malam dan besok ya. Kita dan Al-Quran anaknya. Oke. Jadi hari ini siang ini kita duduk santai-santai nyanyi bersama dengan keluarga. Oke. Selamat datang Bang Amrul. Siapa mau to apa ini mana nama deh. Maestro musik.
ribuan peta bula. Dengar pribadi. Oke, penampilan berikutnya saya sendiri Anca SS sabu-sabu. Ya, satu nomor lagu yang berjudul Jangan Cimutar W2. Ya. Sarana hatiku ya sipik. Ya, satu nomor lagu judulnya Memuara Dewata. Selamat malam semuanya. Kigani janjimu janji mampuran laloe mukua dari oloku sungai papa sarangi utananya bunga alai belo-belo udah putih riolo mataku. Lagu ini saya peruntukkan terus sebuah mantan pacar saya yang sudah meninggal. Pada yang
subscriber. Agapi. Padi matu paling mancajian cais. Ya, kali ini lagu berikut saya beralih ke Armandiang Rusanda. Tepuk tangannya dulu dong. Bapak lamu kan? Jadi tasik lawang papuji kuri alimu nulle duit pada kena ujang kareki andi papujiku singerku lauri alimu magiro mu baka andi. Jadi tasik luang papuji kuri alimu nulle dewe pada kena aku perempuan di lauri alimu magiro mu bata anti. Ya, ikut jalan mah.
takut apa? Aku masih malu. Pada siapa? Pada sang rembulan, pada bintang-bintang yang tak sana. Jangan kau buat waktu sia-sia. Aku lakukan Sia-sia. Cerita langsung saya berikan saja sebuah lagu yang request terlalu cepat, tapi sebagai penghormatan saya harus hormati sebuah lagu Anurena Ambokmu Salamaki Merikalinga.
terus dipuji
benar. Oke. Olet tuh dia tuh capu betul. Oke, terima kasih Wadi ke MC. Terima kasih Kakanda Ansar S telah hadir melantunkan dengan 49 lagu berturut-turut. Dan kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada segenap rekan-rekan seniman seniwati di segenap penjuru yang sempat hadir di malam yang sangat-sangat berbahagia ini. Ya, tentunya dalam rangka penamatan ayat suci Al-Quran oleh anakna Uri Mestroh. Iya, Adrian Mestroh. Uri Mestroh, Adrian Mestroh. Ya. Jadi selanjutnya kami informasikan kepada rekan-rekan yang kendaraan roda 2. Ya, kalau diparkir di sebelah sini, usahakan jangan dikunci leher. Iya, nasabak ko meloy kasi palite, mawatangi. Iya, si lulu otai tama. Ya, jadi sekedar informasi untuk rekan-rekan yang punya kendaraan roda 2 aja tak kunci ngalungi. Mak mau keri? Mak mau bicara melaju nah. Iya, mak mau betul. Iya. Kunci stang. Kunci setan, ya. Iya. Jangan kunci setan. Disingkat kutang. Ya. Iko makadai letak bir makadai. Jangan kunci setam. Ya. Ya, sekali lagi kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada segenap rekan-rekan seniman dan seniwati yang sama tadi di malam ini. Wih, tanya apa tuh? Necocok. Purana pakai tadi dia tuh. Purana pakai tadi dia, sampai apa tuh? Necocok di kita, Pak Bupati, Masar. Iya. Mewakili juga kepada Sapuna Ipuna Serai, Amrul Pambos beserta dengan Kakanda Anca S selaku tuan rumah di malam ini. Terima kasih. Iya, Om Doris juga kan. Iya. Oh, ini ya tuan rumah. Ini kan boleh. Mau bayar bola aku belum kue. Iya. Sentimeter. Iya, oke Om Doris. Iya. Wasa yang kata Keka juga ya. Keka putri dari Nina Sanum. Iya, magai. Maka nak magai je nama wilu pak kita aku lokor. Magai. Janda. Janda tertentu lagu aku kue. Janda birang. Tenia. Aku boleh. Janda tak laku. Jantal. Iya, oke. Iya, selamat datang Haja Ipa Cicalwi. Oh, happy birthday. Selamat bergabung. Iya. Masih diingat tuh ya. Menengka. Masih di Kairo. Iya. Dia kepala misalnya makanya saya itu katu ya. Oh, saya Dores. Makanya kakak aku sudah main kilo-kilo joro ya. Aku pernah makan tai cantik sih. Iya. Oke, kami persilakan kepada Haja Ipa Cicalwi. Iya. Wih, selamat datang juga. Nih gak jero kita kesini nama nasa kita ya. Penganca. Oh iya, Haji Penganca. Haji Penganca, selamat datang juga. Selamat datang. Aja nenek tepu Andrika nggak Pak Detoni taki. Iya. Denis, nak kali nggak minta wae. Jojo keberasa. Coba kemakan ada janda. Bang Mei puasa kok janda kayak janda kayak motor mana susah kok janda kak. Lari nanya. Memang satu janda tuli mutepu mana kok janda kayak motor kayak motor mana puasa kok janda kak mana nasi kok janda kak. Makanya biasa janda perlu pasang pagi. Apa sepaki agak coba nih. Kau dia naleceh kecil mululin romo coba nih. Kini ada tanya kisah. Ini nggak ada tahu. Tuli janda. Temakoko biasa modelnya nalau pasang pagi. Ano nih nasa kapa dia puji metal nih. Andriku kasih Andriku kasih cantik cia lagu. Bosan ya tulis si bawa ya si jod kangat tutuk. Letu ka jambi. Letu. Anggota sapar ngari kasih cedek ini. Saparang yang salah kaya. Iya, kagak mana lah lepas tujuh nah. Kasar.
Kanca sapa dengan laki yang rita he. Di karu tamangingi mi te janda. Iya. Ya sedih mangingi tu iga gele teme mani. Dia nang iga gele pake mani teme nang kiteme. Mangingi ka sedih tu ni pake bat teme iga gele. Upan na pila teme. Iya mana kalau kasih bau pucica makelo tapa melo pateme anu na tapaya lo suruh bisa asin nyawaku. Mama mau kami minta oke gak bisa minta oke. Masih ada nyawaku. Makanya. Tanah kan roge keren. Memang bahaya gue bisa. Tamu lulus jantangan gimana tuh? Lu apa tuh? Oke. Awal jumpa ya di malam hari ini alhamdulillah. Malam ini kita silaturahmi bersama seluruh para senior artis juga hadir. Dan ada juga sahabat-sahabat artis dan ada rekan-rekan seniman yang hadir malam ini. Ya, acara begini jarang sekali loh. Jarang. Iya. Sering, cuman jarang kumpul-kumpul begitu karena masing-masing ada kesibukan. Dan kebetulan malam ini kita off. Saya tadi janjian sama Usale. Kita datang malam ya. Ada juga Kak Sandi. Ada Kak Sandi. Ada Bapak Bos di belakang sana. Bapak Bos. Bapak Bosnya dari? Ini itu naga. Bos naga. Hah? Bos nani garo mo siapa? Iya, bos siapa? Hiba apa tuh kok kisi palo makelo? Mabas. Iko melo ni yalo honor talo mani leki. Aga. Talo mano. Ya ampun. Ya lo dia kata telo. Wah. Oke, kita lagu apa? Saya kasih lagu Selenggu Dani. Salam rindu buat semuanya. Semoga selalu merindukan saya. Amin. Tuli muda nilai kaji tu ya pucica. Iya, kenapa itu bau? Tahu kumang kali nggak tadi? Macin nasi. Gimana kau janda na runtus? Magaro ko. Iya kalau makarawa lang apo dia patuli nakarawa kaya kada si may pubene di ko pura kinakarawa. Maja aja pakarawa mo ko deh. Kasi matu mababa mo karawa si kidesi na jadi. Minggu dia loh. Angkat janda pura kande-kande aku nih. Nah, pali ade, toli bukande kamu kande kan. Dia nasi cocok pak karawamu ya, apa deh? Kasi matu mababa pura si kinakande di sini jadi. Ya ne jolo garena. Ipasipoji jolo itati napi pamaru. Kande. Labi rasa di mondo bebuka. Daripada si bawa nuna. Lebih kalau wani daripada bebuka nih ya. Taruh rasa di bambu kan daripada pasti bawa nuta. Iya silakan Bung Haji. Ya, selamat Dani, salam rindu buat semuanya. Angin paling tukang kasih selenggu jadi kuriarina taburi pun cinta hatiku sebagai tanah dia kasih letak angin jadi kuriarina sebetulnya kata bajo jangan kami beri berkutan dari ketenge tiga kasih mundur itu dari pujinatiku cukup kami kita dia berkutan dari tanah tiga kasih laut itu natuli mentaro
Tiga kasih lodaiku Netuli mentaro dalisu Mewari dan dari bawai Selengku dan iku kasih dan Tina kasih lekangi Mokro mantan Saya mau duet dulu sama amure saya. Ada Haji Sehan Chanur. Kali ini saya mau berduet sama beliau. Itu aja kosan di Matan pada sisa batiku. Ini memang ke Pak Guru. Ini memang Pada ke Pak sisa tuh, Guru. iya pada sisa tuh batiku. Oke, kami Silakan, akan bawakan sebuah lagu. Nggak mau sama kita. Mau sama nyanyi sama kita hari-hari. Cina aku sak di pada caki. Kita pilih lagu apa pun Cica? Ya, satu album versinya lagi pira-piranya Sedih Jenaidi. Kepala mau bareng. Enamnya kembali lagi spesial buat seluruh para seniman pada malam ini, juga masyarakat Corowali tanpa tukaji di depan. Salamaki, mari kalian. Ada igau Mangga terus. Pucica. Kapan awak datang dari Malaysia? Awak dari Malaysia? Kapan awak datang dari Malaysia? Pak Cik? Pak Cik, tapi miring puncak. Tapi miring langsung. Aranjennya dari kakak Sandi Restu. Cocok nih. Musik. Masya Allah. Assalamualaikum ya ahli kubur. Napa nasa ding istilahku iwan ni tanya apa atau sapo? Pada, kamu kan Milo siapa? Kamu Milo siapa? Pada saat dikode sih gak kalau keretak iwan ni lah. Memang. Di antara semua yang hadir di sini Kak, tidak ada kala luang goro ingatnya seperti kita. Dega apa pada goro ingatmu deng, tolika. Dega apa pada di tegare he. Maka memang ngira-ngira bandingkan gorongan. Maluannya lain apa? Kena aja iro goro ingat Apa le? Kita aja dulu, napa nanti masuk liman pakai kuyon ni. Oh disponsori oleh. Disponsori oleh. Siapa yang sponsori? Amrul Pambo. Wish. Pantesan kamu ganteng kali malam ini. Mulai dari bawah. Meri agak sana je seperti 45. Iya. 45. Sinangi maluga-luga sularamu deh. Sulara Sinangi maluga sularamu. Gues. Baju gues. Melo jo le pindra. Hah? Le pindra. Situ jumo katu matu kuat kana. Ini gaje bicu baju melopo. Ita jangan nyawa karang maka tu mana dia kalau kasih meliang ngan. Yang bersih sama mana dilah. Yang bersih sama mana dilah. Iya. Manda sekitar tadi. Tilin ta jangan nyawa karang napa ko sulara soli naliang ka. Udah meno tapa malampai tapa na masisay. Sinang din na tapa Dia na tapa lo bira lulung sulara soli. Nacirin tempo. Pasang alok kami. Oke lanjut puncak. Baik, sebagai tambahan kalinya. Siapkan satu terbaru dari saya juga, satu karya dari Tantang Reski. Satu karya dari satu kebanggaan juga buat satu karya dari Sandi Restu. Topi miring buat semua. Puji saja ngantuk.
dari Saniro tuh ya. Topi miring juga. Allah. Maestro Music. Hey. Kita percayakan dulu ananda saya Andrika untuk mengiringi lagu saya selaku Profesor Dr. Insinyur Amri. Alhamdulillah mati mikna. Masih tak tahu jangan apa hal tak kadir. Cek dek lolos. Kini demo yang dekat tapko. Maka nih jaroh ya kiris setengah itu ya itu terjadi. Yang penting selamanya itu. Oke, jadi saudara. dengan baik. Lo kami gara jalan sih masa kebeli toko iko. Iya nampak iko nabeli pacu tu nak beli. Makuan itu nak jadi. Takdir. Kau kalau ya alhamdulillah syukur ke Bapak Ibu pelajari mana nih senimannya terkhusus MC yang bisa kocak yang bisa lawak iya di sini sapo dari Lasahi, Ladores, Aci sudah berusia 40 semua lebih ya lebih mana nih 40 muruta dia pegawita apa warisna artinya dia pegang calo-calo paselena tapi alhamdulillah iya wita angkan aku dice paseleku. Terima kasih takdir sudah bisa mengikhlas saya punya 40 nih lebih. Wah 23. Iterbelin nah. Iya 40. Kata apa yang mengaku. Ini kok kami KTP ku. KTP aga. 23. 2 kali 3. Oh tadi. Malakai kau tuh malolo. Barondok apa? 20 kali 3. Hah? 20 kali 3. Siang. Singangat Oke, satu nomor lagu Profesor Dr. Insinyur Amri. Bagaimana Ananda? Udah siap Nanda Andrika? Siap. Andrika. Tanah Andrika nggak semui kok. Maka pada takdir S. Singanga. Oke. Yuk. Jadi saya hadir di sini tentunya iya juga satu pesan buat kita semua. Angkagi? Wah dampak pengen. Ya dampak ya ini nama dia. Deh itu. Ayo. Maka ada kesilo tangkaran tu maka juru-juru makwe. Dini pahala kasih nak dulu maka juru-juru. Oke, selamat datang semuanya tanpa terkecuali arranger juga pencipta lagu juga artis-artis senior. Oke, satu nomor lagu. Profesor Paskan Jali tepat Dampak-dampak ke Ansares. Hey. Paskan siap gerak lancang kiri kanan gerak istirahat di tempat gerak maju jalan maju gaji stananya lo mau dia tuh udah kak udah mana oh mana lo kalau mau sabung ya lo yang mana mau sabung ini bangka. Profesor Dr. Insinyur Amri asalku nakuleku apene tau bangka usurowi malisabu sanggara lame napolea tomana mapene tau banta uapea kene bantaku angkatona ro uruntu anak darah rambu kondi rambu kamu bagus deh banyak utuhnya banyak baju kamu juga bagus juga cakar ya cakar bisa siang depan
Alangamaki silebona kiru bangi daleknya. Nalangamaki rosilebo aganaya sesungai. Apa di mami kasih? Profesor Dr. Insinyur Amri Asetu Jamaku Masonti Malasani Ro Ambona Nasirona Sonti Marselema Ro Usedi Tatamba Milasana Ucoba mata peri nenena Lewa pale pacecerana Ubawangi gore kendo napi tama pajaguru. Tau sipo susana, tau sipo mane gore tomatoa sipo. Digoyang lagi der. Masih kisilebona pede kiru bangi nalangamaki rosilebo aganaya sesungai. Profesor Dr. Insinyur Amri Asetu Jamaku Masonti Malasani Ro Ambona Nasirona Sonti Maselema Ro Usedi Tatamba Milasana. Coba mata peri nenekna liwa pale pacecerana ubawangi gore kendo napi tama pajaguru. Tau sipo susana tau sipo matre gore tomatoa sipo. Alhamdulillah takdir. Ya lah bani elona Profesor Amri. Nasabak megaki ini kasih. Ya ini kasih mama kilo-kilo. Aja mutan itu oli. Diusungnya sana. Oke untuk kesempatannya tentunya kita nilai lah Dores. Kere, yo lota. Oh Dores. Dores ini kasih Dores. Dari ditumis sengi. Orang tuh nih. Angkagi. Selamat datang juga Cedes. Apa tas Cedes lagu di? Pas itu nih malam biasa nama Mercedes yang mau taput Cedes. Tendro nih. Ya dengan sangat ya diminta kesediaannya salah satu artis Bugis yang cukup ganjil ya mukanya. Agak. Iya. Silakan. Tapi beli Mercedes. Oh iya. Oh kita Mercedes. Alah, keren beneran. Langkah tongang nih. Iya, jadi Profesor Dr. Amri ini ada informasi bahwa nanti akan hadir atau tampil dari pasukan Meong Palo. Meong Palo. Pasukan FC Meong Palo. Oh, jago nih. Saya mau masuk juga memanca bersama Master Musik. Saya ketuanya Meong Palo. Cabang ke sana mereka. Panca ka tuh karate. Sini jurusku. Jurus naga. Apkun nih. Bagaimana Profesor? Kayaknya perlu memang disuntik. Alhamdulillah. Ada ciri-ciri pewaris ya. Oh iya. Iya. Tundu-tundri nak. Insya Allah melau kak Widi tapi kanjak-kanjak perimanat tanah. Ya walaupun dalam melawak itu kita harus kontrol ya. Iya, Pak. Dia itu saya anggap saya karena dia jauh lebih muda daripada saya. Asing lebih tua. Oke, ada Mercedes di sana. Iya. Jadi siap-siap. Saya percayakan Saudara Dores.
untuk menemani beliau. Siap-siap dari Ipsi Meong Palo ya. Si bawa no. Iko to si. Maya mesti jalo. Dia kan mesti bawana. Maka memang ni. Siapa dia gagal? Iko ni takdir. Pada mau cuma ya. Uri wasangnya pura nigiri. Iya wanya menonton ke kebun binatang. Wasangnya pura nigiri bembe inangi. Pakanya kisai. Anak kamu asal nak bembe. Iya bembe ikut sapi. Pada mau gitu. Macila kasih acara muri natamay kisetang. Dia kamu syukur bubai setang salangi. Aja na taja kaya anak tabudi. Iya lautik kang iparakang Namo butik ka lepat to. Bisa mo mak baju jubar ko masih narakan ko aja mo. Ini kerja bosku. Bisa mo. Amrum papos. Mi aga mirena. Aga mirena. Wes. Dia jauh sama bacai. Dia bisa mak bacai. Majatuh di tapang Bang Otono. Iya nak. Kemana jauh boleh? Macam mana? Dia mau nak jadi nak pakai soy. Macam mana tu yang tu? Lo rupa kan itu macam cuma soy. Oh pada pakai. Oh. Ali naman ipilay ilong. Hindi ko manibawa. Yang manibawa dah. Yang penting ada nandre anak-anak. Peramasan niya agak. Bukan anak-anak perawan rin. Allah. Iro po nga nakaala matsa bu. Tuliring inali Mercedes din tapakanja. Ya po ya uno buloy. Pekoy. Yarito pa dali yarito pa gerta. Sama nih. Per pawasa la suka di. Maja nih nama per napa di sarwa nampuna. Orang peren naro Ternyata Iro Mercedes kumelo ikan rusu ko la suka la ipaheleng. Wade. Hah? Letong koy poster. Poster na Krisdayanti. Ya, selamat datang pimpinan Amor Manajemen. Milo makalampir janggo. Kaya nama malampir. Tapi lau kalah cek deh. 12 di. Hah? Adik 40 ali ya 10 ni. Oh, ikalala kayak gitu pe. Iya, selamat datang Aja Irma CS. Terpa mau kah? Nyili. Dia tapi along itu, ini dia tisai. Ya, alena mau kah? Iya mau. Iko jolo nyili melolong matamu. Namo dia nyili lo kita toni. Ada guna nama lo kau ni tai. Oke, balik oke. Ya, lasa hati untuk anda semua. Macori.
sa melo mo pa ka masakit. Na ko mi betul mi ya macho manya. Mana ka jadi ko mai ko ya mi macio. Kasi. Ha? Ini makelo. Oh, iko macio. Iya. Iya, macio ko magarta to. Aja na ya macio maja tapaku. Iya. Ya pa macio. Alah. Meno kan no. Oh, melo masih lah tahu. Minta matoto Mercedes tama Pancasila. Iko anak latihan mata na mitili ja guru ki. Mangingi mata sih. Mangingi mapadi na pajai. Ala madapanam pakidi medika paton talingon roang anak-anak tak jolo ko di. Iya. Meroi mencak jolong mencai tauri Allah tenang manca pencak silat maaf pakai nangka manca ya tapi di ya tapi deto suruh ki made iya milau tulu mak ta palele jolok kadera ta non re jolok anak-anak non re anak manca